Dobrodošli u eWord, školu engleskog jezika. Ja sam Ivana Marinković, a danas pričamo o razlici u vremenima past simple i present perfect. Ovo je primer rečenice u present perfect vremenu. Nikola has just made lunch. To znači da je on upravo pripremio ručak, ručak je još topao, još nije počeo da ga jede. Možemo da vidimo da je on upravo i skoro to uradio. Nikola made lunch je primer rečenice u past simple vremenu i znači da je on napravio ručak i to je završena radnja, ne interesuje nas posle šta je bilo, apsolutno završena radnja koja nema dodira sa sadašnjošću. Ponovo imamo primer rečenice u present perfect vremenu. I have been at work for 6 hours. Znači da je čovek još uvek na poslu, da govorimo o nečemu što je počelo u prošlosti, ali i dalje traje ili ima nekih dodirnih tačaka sa sadašnjošću. Ovo je rečenica u past simple vremenu. I was at work yesterday. A možemo da dodamo i rečenicu but now I'm at home. Znači da juče je ta osoba bila na poslu, ali sada više nije i to je završena radnja. A sada kratak kviz. A. How many countries did you visit in your life? Past simple. Ili B. How many countries have you visited in your life? Present perfect. Tačan odgovor je B, zato što present perfect uvek govori o dosadašnjem životnom iskustvu, zato što još uvek postoji mogućnost da se nešto ponovi sve dok smo živi i zdravi. A sa past simple ta vrata se zatvaraju. Dakle, past simple radnja je počela i završila se u prošlosti. I went shopping yesterday. Present perfect počelo je u prošlosti i još traje. I have been studying for 2 years now. Studiram već 2 godine i još uvek studiram. Desilo se u prošlosti, ali nas zanima rezultat u sadašnjosti. The floor has been cleaned. Očišćen je pod i vidi se da je još uvek mokar. O dosadašnjim iskustvima I have visited 3 European countries. I još malo primjera. Nikola has broken his arm. Vidimo da je još uvek slomljena ruka i zato je present perfect, zato što ima posledice u sadašnjosti. A sada je već past simple. Nikola broke his arm 2 years ago, zato što to se desilo i završilo i sada je njegova ruka dobro. I još jedna jako važna karakteristika za past simple jeste da to vreme mnogo voli da se navede kada se nešto desilo, godina, dan, vreme, ali važno nam je kada. U present perfect to je vrlo apstraktno kada se nešto desilo. Hvala što ste odgledali video. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim ili drugim vremenima engleskog jezika, pišite nam na info@i_word.co.